Mami. Nansana ote. Ase minimuda. Ba ma pe wasem sisi a me no gina hoyi. Ama oka. Ama oka. Sisi ai. So di me nche why. So di mama sisi. Wish. Isi akawe aye dada pa. Ash. Ale. I didn't know they be kaza. All of my friends call me BNS. Wish. Hey, dear advice. Obi a wa ba ni say mo ba be peka. Oni ni fani she inside. Atu dream ka ba be. Something make I hold on to. Yeah, I want to win and never lose. You hear the sound we I produce. I know you wanna hear me sing. Yeah. To all my people, make you join me sing. Yeah. Wale le. I know they bother, cause I'm getting wins out of losses. Tell me who the first gonna stop this. Wale le. I know they bother, so I'm getting wins out of losses. Tell me who the first gonna stop this. Wale le. I know they bother, cause I'm getting wins out of losses. And tell me who the first gonna stop this. Yeah. Wale le. I know they bother, cause I'm getting wins out of losses. And tell me who the first gonna stop this. Nansana ote. Ono mo be pede wa. Dai obi amaba se mo ba betoka. Na so pe bi kwa yo wi a. Ka kire so oba na ejina ni mu ya. Papa hanu say mo ba be peka. Na wudi mi ka twem kra hu si ejina ho no. Eno an se wo pe ba bi adwonso ana asese. Wan fi ye wudi mi ka twem aba be aya dwonso. So me de me twem no me nim se mo ye dwuma. David uko ba bi na wonim bebi a. O say omomo no busa. Me kra me twem kra mpo na ma adwene kra ni ho. Ma adwene wo se ejina ho. Nti se wa dwonso a ye ka se ye ju 30 million bi se de wotu. Bra Johnson kwantete me na. Say do so nko asesa. Say me na ma asesa. Na onim so ntime nsesa ade nti na wo ba no wo si ejina wo mbisa ye. Ah wo ba be so kwasa no krampo anom. Say me na ma asesa. Asem bia wo say ka. Ye dwuma wo ase ye ne ye ka asem de wo ka si say anim. Why ya we say? Why ya de na enye na ye ka cho no be diam ya ka cho wo say ka ka de opa che. Ende me pam cho. Ah say no be. E dey sisi a ye nya ode. If say your master say obi abeju so wa ha e be problem am. E tell say me nim me ya wo ho me be ya de me be to ade wo ha. Enti no ya wo ho na wo ba abeju so no du wo ne ye nyina wo. Boss, bibi ade woman oba say on ba so me peka to. Omo office o me awe me. Ya na wo hwe ka ba ko e be musu wa fa ne ahun say ya e ba. Ya ba ya ha say no wa ba be adu so. Mama na ye tell say ayenyo so wa so ye kan no waka be ye kan no waka. I didn't like you people should leave this for me. But mama, who does that? They be in sir. What I say? And can't listen. Who came on? Nipa de nipa wo honka ti o mumpo. Oh, me ba mcho we de you so de me. Na nka we be dey mi hu ya na. Wait me anchi atwem. I see enyo so wa say. Eti yo ni so mo no yes sir. Ma adwuna anko mo so se o mo gina ho. Da bi ma me. Me na Johnson de me na me di mirike ba na ma adwuna ni ko mo so se amanfo agina ho. They ba mo we wrong. What ka say we wrong because Johnson so ben kon dey want wait me nti won nipa. Huh? You guys like no, it's okay. Adi, monko back to position. Why? Me handle it. Boss, you say be see. Don't say see. Obe pame ya. My idea. My niye. My next time we be there. Answer no be pie so na dey. I'm right because how do you so mo say? Eti mo right say me question omo. What I say? Yen ne sama me. Huh? What ba me nim say we peka so woni umie ne ba yo so wo fa so wo bra so wo kunu mentimi nkyere. What me ja wo bra no say wo for na teens office wo abra ye hokop no nice e kan say washroom wo a what you my ye now what me anya ba bia say kan say embodiem say who does that that be very wrong huh wanya de so no mo kan na me ka jan say me pom mo acho me nim say enyo so mo ka jan say be am badwun so na enyo so wo do so ben ko de wanti wo banti hu ma na that's the question me kan na me de ba no Branca o pura gafra o gina ho na ko hu se mirika na me de ba na me hu se o mo gina ho yen o de yen twa so unim
all the same no nipa no buy no we there like ana ukun ana wo nua be man asade o ya me bra obra oh okay ye nyi ne sa wanya de ote titum a me buy na wo sane omu yi ni kwampo no me hu sa asa bi asa woni mba wo dwe because wa fom nti titum se wa fom ote sama catch me say ma fom so still na omu mfi ana me ko me omu won fom ye hwe onkola no omu nyo kasa kire omu so fom na jalabo ba ko na na no mo she bulu no ono kuna pa me dwa no no kwase frempo wo so na fom be bon fom ye de bia be so ha sei wate kwase ayamo dia ha mo ayamo dia me na hayam dia me la kasa wa sei na am dia me sa garage asei garage we me garage me na me kasa empunu empunu me na me kasa enhye omo say wo fom kwase ya o dey some so fom me ka ya o mfi ma mo se ma fom boys me yi omodi hwe boys we wo like me yi omodi access to asei ha nyina ya medium ha nyina ya media me ka chiro play fa from now onwards ubabia na abadun so ha sei wati ye kan say umma onhwa de ede she bedi ye kan say enye bonen so ase minimu da ba ma pe wasem sisia me no gina hoyi iti ne hia me say bi bisa wo say ye kan say ye wo bra na say ye wo kunu bi wo fa bia na bibia na a wo say wo ne be man tin na say nyamenim kuni I like what I'm seeing. It's not to prolong, not to make like to make long over here, to stretching like to prolong over here. I'm okay. Hey. I'm okay. Say I'm okay. Open V8 me na open you can say pick up ni bi. Me say another V8. Hey bra, wasam we okay dey say idea. Dabi me nye. Ye di e kan say escafo nkomo. When your boys na David baby ye na mami number me njo na mampu I'm just telling you straight say what was this na me ma woka you feel me we don't do that shit like you say and the car no me pay tundra ni bi over tundra woni problem woni the one say office on the unia no wo ho nti emmoa ana senso ne nkwa nso de egu nti woni me do be wura mbode mu ase so me nche if na akode kompie we see we na ma tundra no problem ate what dey me kwan say ade o ni dan more dying on the big man like me I'll be me work out na yanko de and which say that be feel say we won't say like and then some other time but see na me no say there person my father so na me father so no sound no office no me ntimi no nya office wo and I say kola no there be yam fruit so kakra say ate yam fruit so kakra me me you can say brown me mo tunda and I'm come I'm so as I'm saying me peso be you be we na wo ma me ai wo ma me fake o they be no one me they will come and say me am Tonkas original hey arrested motors won't me can they be papa garage papa what it kwasi ha mo dia we so wase mo na ko no bo de am say we kwasi ha somebody in mama why somebody in menche why somebody in mama say we make me menche o say me menche kura nche me mpabre o ade me tan kwan say me oba ho kura ho aba enso na say wo defeat me de ba na hia me o me what Feel this why I choose big things coming up, get ready to groove. It's funny how you see things getting approved, but the devil them not know, say them figure you be lose. Fools be putting hexes on we, but we still they tend to stick in the lead.